صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hürmetli bualalar. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil gazim. Allahümme salli ve sallim ala nebiyina Muhammed. Şirattағы iyun ayının video jurnalın sizge təqdim etəbiz. Rahim etib qarağız. Efiribizning tüp vaqiğaları. Gayet günündə zor beyrəm. Qaybish avlında məşid açılığa 25 yıl. Hacilər məşidində balalar üçün dini kurslar. Яңа тізіліп келуші 8-ci мәхәллә мәчетінің төбәсін ябу. Хажға барушылар үшін дәрісләр. Июнь айында имамнар жиылышы. على طه رسول الله صلاة الله 4 iyun künne Buğa mühtesibeti Buğa medresesi bilen birlikte Ramazan gayetini zorlap Haciler Meşidi yanındağı meydançıqda balalar için dini beyrem ötkerdi. Balalar maydançığın Stroygrad uyuşması бүләк итте. Mühtesibimiz İlmir Hazret Hasanov жиылған халық алдында maydançıqны тәкбирләр әйтеп ашып җибәрде. Традиция белән шушы инде лента, как шушы площадкага açılу формасы, открытие формасынан шушы лентаны кисеп, Аллаһ тапшырып, башлыйбыз үзебезнең шушы тантананы. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар ва лиллаһил хамд. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hazır cemaat her bir yerlerde bizim ülde gayet bayramı dedik. Şunlarga karata bizim uyuşturulan oyunlar inşallah. Bunda batutlar var. Batutta sekirgen için bölekler yok. Ama lakin sport oyunları için bizim bölekler hazırlangan inşallah. Нәниләр майданчыкта төрле уеннарда катнашты. Күзне бәйләп бүләк алу, шүлмәк вату, кашык кабып йөгерү, милли көрәш, аркан тарту кебек уеннар. Теләүчеләр батутта да сикерделәр, төрле спорт ярышлары. Үрмәкүч кеше персонажы белән сабыйларның күңелләрен күрү бергә үрелеп барды. Шушы бәйрәм белән тәбрик итәм. Бүген шуннан да бәйрәм. Хотел сказать спасибо большое за организацию праздника. Нам очень понравилось, дети довольны. Спасибо за подарки, спасибо за угощение. Надеемся, что и в дальнейшем будут устраиваться такие же праздники в Буинском районе. Очень понравилось. Спасибо огромное. Мухтасибату Буинскому, организаторам всем. Алланың рахмәте яусын. Tanıtmak deyip günler, oğullarımız, oğullarımız. Bunun şunda alıp gelgenbiz. Biz de şimdi kişkine bulganbiz. Biz de şöyle alıp gelirken biz mine bağlarımıza karab kubi biletlenik. Allah Teala'ga şükür ettik. Mine şu sen sağ ol, sol selamet bağlarımız. Mine şu oyunlarını oynuyorlar. Bu da Allah Teala'nın bizge bulgan nimeti. Мондый күркәм чара оештырганнары өчен Хаҗилар мәчете имамы Фәим хәзрәт Сөләймановка, Буа мәдрәсәсе коллективына, мәҗлесне алып баручы мәдрәсә мөгаллиме Габдрауф хәзрәт Хисматуллинга, Зәйнуллиннар гаиләсенә олуг рәхмәтебезне җиткерәбез. Балачак бәйрәме һәр елны үткәрелеп килсен дигән теләктә калабыз. على طه رسول الله صلاة الله
6 июнь көнне Буа районы Кайбыш авылы мәчетенең 25 еллык юбилее уңаеннан тантаналы шара уздырылды. Шарада район имам мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хасанов, Буаның Хаҗилар мәчете имамы Фәим хәзрәт Сөлейманов, Буа районының элеккеге район башлыгы Габделхай Нәбиуллович, авыл имамы Назим хәзрәт Фәхретдинов катнашты. Башта имам Назим хәзрәт кыскача мәчет тарихын сөйләде. Мәхтәрәм җәмәгать, 92 елда халык җыены була. Һәм бу вакытта 150 кеше катнаша. Һәм шушы елда Кайбыш авылында мәчет салырга карар кылына. 92 елның 20 ноябрь көнне. Һәм имам хатип итеп беренче İdrisov Şeyhüddin Seyir ola imam hatibi итеп тасланыла халык тарафыннан. Инде 1994 елның июнь башында, ягъни 25 майда яңа мәчет төзелә һәм кулланышка тапшырыла. Мөхтәсибебез Илмир хәзрәт бүгенге көндә мәхәлләгә булышып торучыларга рәхмәт хатлары, бүләкләр тапшырды. Менә сезгә дә Allah'ın rahmeti bilen köngüllerine kimgedir salgan, şuşa meşitini buldurga, elhamdülillah, şuşa meşitken 25 yıl boyu o meşit işleyip, şuşa 25 yıl içinde nice imam işlegen, nice Müslümanlar şunda gelip secde kılgan, köp kişi şuşa meşitke elhamdülillah özünün rakatını tapkan, Allah'ın tapkan, namaz okugan, tırışkan, dıgalar kılgan, bu tez zor hizmet, Nasıl yerге basıp, birleşip, tekbir etip, dualar kıldık elhamdülillah. Buamızın Kürken bu Hazretleri birge, Kamil Hazret gibi, Kasim Hazret gibiler bilen, elhamdülillah, Müslümanlarını burnuna koyduğuydu. Bizim kichkinagina bir rahmat xatlarimiz bor. Rahmat xatlarimiz bor. Eng birinchi endi boshlarmiz. Hozir birini o'qib chiqam. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli To'xtarov Rustam Hasayn ular. Hürmetli avuldaşlar, avuldaşlar dediğimiz ki bizim seminerde ikimizin yartı ömür şu avulda öttü. Bu sekinde bu mescidin güveliği bu zor vakıya. Çünkü bu mescid üzerinin 25 yıl vakit içinde Kürt yaşlarını, halkını Kürt yüzüne taktı, geldiği rolü dikkatı zor. Rahmet sizge. Şolay günde Galimov Ildar Zahid ula, Şolay İbrahimov Masud İsmail uluna kichkinagina rahmat xati. Tamam. Mındasın mındavında, nukulu kişiler. Nukulu kişiler. Tamam, taki hizmetler o. Hamidulna ravi yapa, ilazin kıza. Avru biber gibi bakar. Şolay günde imamlarımız, birinchidan endi Hajat Hazrat Hajat Valiullah, Dinatullin Hajat Valiullah. Hajat babamın ne kadar? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ey Rabbim şu 25 yıllık mescidini etizgen kinge Allah'a Teala rahmetlerin yağsın. Allah'ın günlerde de şular motor turmuş kırıp şu mescidlerge gelip yaşarga hemmemizge Allah'a Teala nasip eylesin. Rüşaklarını saklap kaldık, bizimizin şu bulgan imamlarımızını, bulgan meşitlerimizni, bulgan vakitler saklap kaldık. Hemen devam ettirgen nasıl olsun inşallah. Nazım abi sizge Allah Teala güç versin, sizge de kichkinagina rahmat xatlarini topshiramiz inşallah. Kirgizinglar azam. Авылны хөрмәт итеп кайтучы кунаклар үзләренең җылы тәбрик сүзләрен ирештерделәр.
şu namazı tebrik etesiniz. Ve Eyüp Hazret 70 yigit, ona sakallı, Hızır kim kontrol? Siz Hızır'ın yaşına, Eyüp Hazret, Dura nişek yürüm kişinin nişek demişlerdi. Güzelliğiniz zıttıra, elhamdülillah şükür. Bir bütünüz için dikkat şart. Halimden kiygen meşitke, şurada kiymiş getirmiş ya. Bizge bir mekanet dilesenen bilgilerle kaldırgan. Tuğanlar ceplerin nırıtırız diyen, Hazret şuna gibi. Benim tuğanlarım bütünüsü Ayşağımda. Ben her vakit çıkışı bilgilerimize ihtiyaç yüzüne tutmuşa tuğanlar ceplerin nırıtırgan tırışıp diyeyim. Койбыш авылы сельсовет председателе Габдрахманов Нияз Шакир улы килгән хәзрәтләргә авыл исеменнән рәхмәтен җиткерде. Eğer şimdi bu meşhutun tarihine baksak var mı? 93. yıl, 93. yıllarını varımızda bile bu tüzelde Osmanlı'nın burada sayı teknolojiden alış vaziyetinde kalkuz yerden bilen brigadasında olup yanlamış vaziyetinde materyal ve bu işlerin sizde yok altında yerden var. Min heçesikilik vaziyetinde sağlığında katlaşlar ol. Onlarga yüzü rahmetinden birinci çünkü onun bu kaymıştırdı. Meştenler bu başka süreçler vaziyetinde bu meşgullerin tanışırız. Onun üstegen atlarına jingil varamızları. Yaratmış bu meşgullerin kavullarından kal. Yaratmış şu yığışlarımızda hayırlı kıl, bereketli kıl, devamlı kıl yaratmış. Bu meşgulleri bizge hayırlı devamlar nasıl bizden yaratmış. على طه رسول الله صلاة الله 10 iyundan alıp 28 iyunga kadar şəhərimizin Hajiler Məşidində Buğa müktəsibəti bilan birlikdə balalar üçün jeygi dini kurslar ötdü. 10 iyundan alып 22 iyunga qadar Muhammadiya şakirti İdris Əfəndi Süleymanov bilan Qamar Hazrat Miftahuddinov sabiylarni Qur'an o'qirga, Arabcha harflar yozarga, namaz tartiblarini öğrettiler. İkatla boyu vargan, inşallah sizlerin yalvargınız tamam bulup geliş olabilir. Bizim de tep buruçumuz, buna hazır yaşlıkında etiyenizde bir kabileleriniz olabilir. Bu balalarını inşallah eterek gerek bütün yollarga gidip, bütün yolda alaşıp girmesinin için, yani mescid arkalı terbiye alır için, şu vakitte bütün fikirler kişiler artına gidip varmasının için, siz bilip kalgatıyız, mescidke yeri geç, inşallah şu mescid yollarını bulga, yani bütün gerekmeyen yollarga kuşarga tügel. Молодцы, что вы занимаетесь таким прекрасным делом, посещаете мечеть, преданы религии пророка Мухаммеда, верите в Аллаха. Молодцы. Это путь очень хороший. Здесь, я полагаю, дают вам правильные наставления в вере, и вы стоите на правильном пути. Mescidlerimizde artta bağlar tavuş olmazsa gelecek diyen türlü evler işitkenimiz var. Elhamdülillah. Şu bağlarımız her birisi üzünce yakşı elhamdülillah. Her birisi üzünce yakşılıkları var. Elhamdülillah. Birimizge dua kılıp, bağlarımızga etip durup, müşahit bulur işinde elhamdülillah. Hem şu an göre Allah Teala'dan ısırırız, Allah Teala'dan talabız. Çünkü Osman İbn Affan Sadir en yakşılarız kimdir? Ki en yaklıçlar ama Allah'ın özgelerine öğretmişlerdi. Hem elhamdülillah bağlarımızın Kur'an bile bilir. Çünkü başka ilimler Kur'an'dan tuzur elhamdülillah. Hem eğer de bağlarını faydalı bir bilen şekillendirmezseniz o bizetinle yakşılığına naçarlıkla yana başlayır. Hem şu an göre her vakit kayı yakşılık işittiren şeyler, kayı indi faydalı ilim alatan şeylerle bağlarımızı birlikte tırışık. Şu belgenin fakir utanlardan sonra güleye kilesi bela korulduk çevresi uçtan hakka bir şeylerini bela korulduk mümkün Rabbim Allah'ın arttıkanın Kur'an'ın içine Allah'ım kalbim aksanın içine nasip edin bir etmet gayya erkemin Allah على طه رسول الله صلاة الله 16 iyun günü Buğa şəhərimizdə yana dizilib kilişi 8 mahalle məşid tübəsin yabu işine kirişdiler. Яңа тизилип келүче 8 мәхәллә мәчетенең түбәсен ябу башланып китте. Бу эшкә үзебезнең буа осталары Сөлейманов Фат Рахимҗан улы эшчеләре төркеме алынды. Түбә ябу җиңел булмаса да,
2 атна ярым ішінде бу эшне тамамладылар. على طه رسول الله صلاة الله. Июнь айында якшәмбе сайын Буа мәдрәсәсендә хаҗга баручылар өчен дәресләр башланып китте. Дәресләрне Буа районы Камилә мәчете имамы Дум-Эрте хаҗ төркемендә җитәкче булучы Гомәр хәзрәт Шигапов алып бара. Булачак хаҗиләргә ничек дөрес итеп хаҗ гамәлләрен үтәргә икәнен аңлата. Дәрес вакытында барча кызыксындырган сорауларга җавап бирә. Дәресләр якынча 1 ай дәвамында барыр дип көтелә. Быел Дум-Эрте хаҗ төркемендә Буа районыннан җитәкче имам мөхтәсибебез Илмир хәзрәт Хасанов. Аның белән 30 кеше хаҗ сәфәре кылачак. على طه رسول الله صلاة الله. 28 июнь көнне Буа мәдрәсәсендә шәһәр һәм авыл мәчетләрендә хезмәт куючы имамнарның айлык җыелышы булып узды. Чарада мөхтәсибәттә эшләүче ярдәмчеләр дә катнашты. Җыелыш май айының видеожурналын карау белән башланып китте. Аннан ай дәвамында нинди яңалыклар, үзгәрешләр, шуның белән таныштырып үтү булды. Алдагы ай июльгә планнар корылды. Tip bizim buruşumuz cemaat balalarga mescid terbiyesi veriyor. Mescitten tuz terbiye uca mütelik kalıp ite. Buna Allah şu kalıp ite. Nasıl yolga yer gitmezsiniz, nasıl kişiler yermezsiniz. Bize bütün balaların cemaat mescidler arkalı tarafı yer. على طه رسول الله صلاة الله. Шуның белән безнең эфирыбыз тамам. Мин сезнең белән саубуллашам. Һәр кайсыбыз Аллаһы Тәгаләнең саклавында, яклавында, рәхмәтендә булыйк. Бу ниғмәткә ирешер өчен бер Аллаһка гыйбадәт кылып, бер Аллаһтан сорыйк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, хөрмәтле балалар. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله.